Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas bat bidor. Ka Sorkar Jelak lakan tu yaki Autonomous District Council bakinda bishar banyak ben pabin syuaban ai ka trading license syakinu kini ki bar jela bat hajuk kapor khamtam yaki tu ki bar jela ki bla he lasan hakini ki jela usembut menteri rang ba jong ka jela ba prestun tensong habai keren bagila pathai kubor loong bagi District Council kini ban ya kat kum ki kendon jong ka 6 schedule hakabai day bat kene ka jing pelat yaki trading license syaki bar jela. Trading license kam hab aka subject to state government kani ka hab ki discouncil tegai ka bengingi kongi ka discouncil kalau ba ye ki genuine citizen ki bawan ki bla im ki bla syong bla sa ame ka ye ki buku kita be examine dalam nurut ya la de ladon teng ka trading license ka de renewal ke balik firma mana ye kata tinggal ai keren lo ba ki de kan le agak kat pumka provision joka seksi te komo pi namar ya kan ni pada kamde ke subject joka state karena kada ke subject to lively discussion te ka bangin ng government ko ngidon ban opalok ta ba ya ki genuine non tribal ki ba im ke ba syom ke ba sa nadu ndai thai hapo ka jelam ke lang ba ki de ban le ya ka bade namar ya kan ni ngirung im kwa ban interfere ya authority jong ki discussion dia kata pi they are the best people banyak tu yang ni makin air buat ke justification ni lada kalau benda air buat ke justification namar ba kum ong pi mut gamlok ngimla pat ban su ong komta namar lada dei ki pat an pasal ki citizen jong ka megala phimla ban ong komta bementang la long mangi komta mut ya wat aisu I think that is not fair namar ngong pi lada ki briu ke bela im ke bela sa de ki host them ki bala long be ki genuine citizen jong megala. The question ban ong banam ai kam arais kata terkedua saya kedat dan re yaki bawan le simenin mensiski ki bawan le business don ki issue ho coba kila ban ai ka catering license tama kolong le si sisnen lani arsnen de after that pada kila ini bagai lakut kakam lagi kitur kila pet noi